Pagod ka na ba? Manikal na ka. Nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection, COVID, malalagwa, masakit. Unang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong balamong miras yung kayang hangganan. At potang atsyo ka rin, masakit mo rin, uling kitang kaya kang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kaya kang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at tinen danong, at kanita po, may maligwana lo, pindanan dan ako kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namuni nga pong gino niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong gino, pakalulo na nani nga pong gino, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, nakemagmikit. Nya kaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, positive ya, kaya bidyan naman kitang ICU. So atlo kami, kay ICU, nakemagmikit-ikit. O ito po yung meto nga masakit na penandaman ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin dahil nga po sa isolation, walang halos kasama kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kang kapag nasan sumuyo, kaya kang kapag nasan lapitan, laret, ang kaya kang kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumeka pagmisa, huling atyo ko kay hospital na metong yang maulagang. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier la po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar
at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus. Makisama ka. King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
kaya pagat panapon po kay katamungan. Iya betala po karing panalangin tamu ding makatuki. Para king kapasalamatan at kayadwanan daring makatuki, kambedi karelang familia, Peter and Aurora Turla, Rodolfo Cuenco, Gosum Dulay family, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jamie Hinco, Nicolas and Amy Sikat, Jonathan and Kristan Salonga, Jericho Stephen Salonga, Joseph Alfred, Mahel and Avelina Salonga, Cuenco Borlongan family, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sutphin, Dave and Maricon Sturwalt, Brian and Marlene Leiter, Bobet and Lenny Cruz, Sikat Almario family, David and Zita Coronel, Peña family, Willie Payawan, Christine Joy Payawan, Consuelo Mendoza, Alfred and Mariette Kayanan. Para king birthday dari Diana Aquino, Michelle Ann Aquino, Bonbon Garcia, Ayaka Shea Sazon, Raquel Medenceles, Lorna David, Thelma Ocampo, Maura Clemente, Nelson Nicdao, Monique Sunga, Ed Christopher David. Para king makapasubaling kayadunanda, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynalda Giao, Cons and Blessa Pimwar, Jesus Tayag, Reyna Angelet Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Ched Alfonso, Marcelina Diomar, Ivy, Ashley Jinro, and Aldrin Paul Santos, Nell, Arlene, and Ferdy Nuki, Frederick and Jen Castro, Johnson Paul and John Patrick Pasion, Leo and Chrissy Charing, Irene Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Juan and Maribel Kayanan, Jeffrey and Mercy Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Bong and Jasmine Minaves, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinco, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ira Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Mike and Melody Young, Joseph and Mary Hazel Valentino, Joe and Emilu Di Giacomo, Carlen Cruz, Ruth and Leo, Jay, Tay and Marty, Larry and Grace Cuenco, Renato, Grace, Renz and Rain Mercado, Jimmy Cuenco. Para king malagwang kapaldananda, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Cherry Cruz, George Hinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Orit Obstin, Jordana Bezzetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Henedina Between, Apong Justa Gonlao, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Gonlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Thelma Rodriguez, Joseph Ferrer, Aisa Suarez, Feliciano Castro Jr., Francisco Domingo Jr., Lourdes Ocampo, Cheryl Regala, Jovencia Rivera, Annette Lakindanum, Dominga Barbo, Len Castro, Elfleda Manipor, Mariana Lapid, Claire Lapid, Salvador Mina, Clarita Gosum, Billie Jean Pineda, Ageto Sahagun, Arsenia Hinco,
Josie Hinco, Carmelino Giao, Fernando Danganan, Lydia Giao, Irenea Kiambao, Angelo Sophie Romero, Princess and Baby Serrano, Maribel and Yano San Juan, Karen Saladila, Susan Santiago, Vicente and Juanita Regala, Romeo and Nenita Cruz, Maria Cristina Francisco, Luis Sancheta, Glenn Sablan, Fatima Judith Ruezo, Erlito Herrera, Jenny Heng, Alain and Minnie Lakindanum, Maria Alexis Ocampo, Cristina Sanchez, Ivan Nicole Sanchez, Mangibin Family, Patricia Sazon, Mayla Manalo, Jessie Rodriguez, Leonora Manlulu. At para king kapayapanda ring Kaladuada, Riastacio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Among Jess Mariano, Lourdes, Ernesto, Corazon, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Crisanta, Roxanne, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano, Modesta, Erlinda, Fulgencio, Arsenia, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Benedicto, Arsenio, Maria, Alfredo, Mario, Maria, Miguel, Juliana, Among Damaso Hinco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose Apolonia, Maria, Pablo, Lucina, Ruben Sr., Roque, Macaria, Hervasio, Teodora, Constancia, Andres, Anastasia, Maria, Jonisha, Catalina, Jesus, Melanio, Felicidad, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Loretta, Julio, Julia, Florentino, Antonio, Angel, Amparo, Hamilcar, Medalia, Rene, Rosario, Belen, Flora, Leonila, Constancia, Freilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Ising, Lito, Julian, Oscar, Nicole, Ben, Let, Lina, Jerry, Hilbert, Boy, Carol, Maxima, Jose, Mercedes, Filemon, Gloria, Luciano, Corazon, Esperanza, Genaro, Primo, Rosario, Ledesma, Virgilio Jose, Jacinto Jr., Estelita, Seferino, Ramon, Remedios, Violi, Toy, Joey, Jessica, Andy, Aster, Miles, Apong Punang, Ano, Mabing, Pepe, Aring, Lai Salas, Rosario Ledesma, Purita, Carlos, Juanito, Angelita, Agaton, Agaton Mulak, Pasensya, Ignacio, Maxima Gabriel, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarela. Miti punta mong ini ang tigmeto nga pamilya na ng Diyos, kilagan ng iba, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing ginunga na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan babiya ko kaya kayo, ing kapayapan ng Kristo manatili ang parati kaya kayo ngan. At kaya ka antimurin. Magrasyang gatpanapon po kaya kayo ngan. Magrasyang gatpanapon mo naman po. Pauli ning etaya sa sani, ing tunay ng kabaldugan ning kapayapan, king pamikiugnayan tamo, kareng kaparatang tao. Si Siyantalang ini rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kareng banala misteryo.
Ikang babiye kaligtasan, upaya, tetagan karengke kang alagad, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang babiye kingke kang kapayapan kareng ating banal at takot keka, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang magdala king kapayapan ng Kristo kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, patawaran o sana, at paratitan manatili king kapayapaan ng Kristo, hangga king idala na katamo, king biye langangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binalik mo king kekang balayan, ing biye langangga. Kapamilatan ning pamibangon mo kang Kristo ang kekang anak, ibat king kamatayan. Patibayan mo sa ing kaming kasalpantayanan, at pasikanan ing kekeng kapanenayan. Kapamilatan man sana, emi man pagdodan ing pangatupad daring kekang pangako. Itiadon mi, king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mababiye at magari kambe mo, ating banalay Espiritu, metong mo king pangadios, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ring dapat ding apostol. Karing Aldoreta, dinatangla ring mapila na Hudyo, ibat Antioquia ning Pisidia, at ibat Iconio. Ikwara lang ayam muyot ding tao, laban karing apostol. Pemasibas de i Pablo, at kelad kad de, luwal ning balen, inyang balara metene. Dapat milupong lakeya ring alagad, at kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik ya king balen. Itang tino king Aldo, ya ampon e Bernabe, mentala derbe. Kay baddang penaral ing maya pabalita karin derbe, at kay baddang menikwang dakal aalagad, mi balik la karin Antioquia ning Pisidia. Kay baddang pepaindalan Listra, ampon karin Iconio. Pepasik nangan dalalub, ding alagad, at disnanda ka rin, at inusukan dalang manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan, dakal akasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milub, king kayaryanan ning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamag-ayuno, peniwala rala king Ginoo akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panfilia, kay baddang penaral ing amano na ning Diyos karin Perga, tinaglus la, miras la king karin Atalia. Manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nuka rin la kamumulan, mi panibala, king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng lubos agampanan. Inyang miras la Antioquia, tinipon dalaring miyembro ning iglesia, at beli tarangan ing sablang depat na ning Diyos karela, at nung makanano deng biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan apain turo king kasalpantayanan. Menatili lang malambat kaya bedaring alagad karin Antioquia. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit pakibat, ing pong pakibat tamo, ding kakaluguran mo, ipamalita ring ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Ulitan tayo po. Ding kakaluguran mo, ipamalita ra, ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing keyang lunos at yu karing sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Pakibat po. Ding kakaluguran mo, ipamalita ra, ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Ipamalita ra ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan.
Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman, pakibad po. Ding kakaluguran mo ipamalitara, ing ligaya ning kekang kayarian o Ginu. Parati keng pupuryan ing Ginu, pabusta ning meto ketawan kayang puryan, ing banal ng lagyo king kapilan paman, pakibad po. Ding kakaluguran mo ipamalitara, ing ligaya ning kekang kayarian o Ginu. Ing Ginu mantabeyo kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu. Jesus, sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kanakong kapayapan, babiye ko kaya kayo. Ing kapayapan na nakalupa, ning babiye na ning yato. Kaya sukat mababalisa at mitatakutan man. Dimdam yung ing sinabi ko, makoko, dapat mibalik ko naman kaya kayo. Nung luguran yuko, sukat kayong tumula, king muntako, king iba. Huling iba, may gitya ka na ako. Sinabi ko na iti kini kaya kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na maniwala kayo. Ko na pakababa pa, ing sasabihan ko kaya kayo. Uling daratang ni, ing pamontok ning yato, ngiti. Alayang upaya ka na ako, dapat daratang ya, ba nakilala na ning yato, king kaluguran ke ing iba, at daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Kapatid kang Kristo, ing mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, magrasyang sisilim kaya kayungan. Kumusta na ko po? Mayap mo naman po masalese. Amis da ko po. Kalambat mo rin niya kung makapagmisa kay naging kaya katang parokya. Ne po. God is good. Yes, all the time, God is good. Ne po. Yes, tutong malugod at mayap ya yung Ginu kaya katamo. Itamu po nga tsuta mo ngeni-keni. Mabye, masikan, patunene, king kaya pananing Ginu kaya katamo. Amen. Amen, ne po. Nadakal man malilyaring masanting, pero lawan tamo, mikakabus tamo pamurin. Kaya sana, meto nga bage, tamo lalako, king kaya katang pamibebe, kaya pining parating maging grateful, maging mapasalamat, king apong Ginu, na panibatan ning sablangatin tamo. Minsan itamo yung sikreto, banagyang dakal ka mandaralanan kapag subukan, maging masaya ka pamurin, uling balo mo, nagyang makanyaning sitwasyon, bless ka pamurin. Amen. Amen. Kaya pinsabi daw, count your blessings, not what is missing. Yan yung meto nga sikreto, ning pamaging masaya, king die. Martis, ning kalimanang Domingo, ning pamanyubli ng Mebye, ning Ginu. Kiniting pamigunam, nano kayong malyari tamong bakalan. Puri kaya pong umpisan king meto nga kwento. Ini pong kwento nga iniabasa kaya po. Tungkol ya po itiking meto nga yari. Migpa-contest siya king kayang kayarian. Ing nino mang manyambut, malyari ng anyawaran king ari, nano maning burina. At nano ya po yung contest sa iti. Pagalingan magdrawing king depiction, the king nano ya ba ing kapayapan. The artist who would paint the best painting depicting peace would be the winner. Itang painting na itang drawing na mag-describe nano ya ba yung kapayapan, itang manyambot, itang pa-contest na ningari. Dakal la puring mikyabe, keting contest. Ing metong migpaint yang metong lawa,
na mapayapa, nepo kalmado ing danum, at dakal larengasan na kakawe kanita. Nung lawan mo, very peaceful ya, ingakit mo. Ing metong naman po, migpaint yung kalangitan. Nepo, natune panatag at masalese, ing panawon. Very serene at payapa ingakit mo kitang drawing na. Balada ring tao, metong yakareti ing manyambot. May bigla anyang ingari sa biyane ing menyambot. Itang list ay expect dang manyambot o ba't itang pinili na ningari? Pinili niya kasi ningari itang meto nga drawing na nung nuka rin maguluing sitwasyon. Ating masuraying panahon, mayangin, magulo. Dakal susulapo king paligid. Kukutang daring tao, bakit larawan nening kapayapan iti? Mangutang la. Tapos nga na po ningari karela. Magulo at masanting ing akamumunang akit mo king painting. Pero, nanakarela, pansinan niye itang ayop ketang tanaman o itang bird ne po, ketang sanganan ning tanaman. Masungit man at matsuring malilyari king paligid na. Pero pansinan niyo, matudtod yang manyaman. Agyang maguluing sitwasyon king paligid na, paya-paya. Akwa na pamuring makatudtod. At itaing panwalan kong tune kapayapan. At kay bat nga nang memupos ni tingari karela, ing tune kapayapan, ya pinitang agawa mong apanataging sarili mo, sumangit daring masanting amalilyari king paligid mo. Kasanting nane po, ing tune kapayapan, ya pinitang agawa mong apanataging sarili mo, sumangit daring masanting amalilyari king paligid mo. Maralas po, isipan tamo, ing kabaldugan na ning kapayapan, ya pinitang alang sigalot, alang pate, alang kainge, ing masalese at tayimik ngan ing bage-bage. Dapot ing tune kapayapan, may gitya kareti. Real peace does not mean to be in a place where there is no noise or trouble. Peace means to be in the midst of all the chaos and still be calm in the heart. Nepo, the real peace, it is the state of mind, not the state of the surroundings. Nepo, yan yung kapayapan na dadala ng Jesus kay katamo. Yan yung kapayapan na buri ng parating dalanta mo. Yan yung kapayapan na sasabihan ng yini kareng alagad na king kikatang ibanghelyo. Nanuwaring sinabi na among, king manguna ng daki ng kikatang ibanghelyo nga na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kanakong kapayapan, babye ko kaya kayo. Ing kapayapan na babye ko, ene kalupa na ing king yato. Itang mo ng part, medyo among pamilyarya po yata. Yes, eko po magkamali. Putang greetings of peace, yan yung sasabihanan ng pari, wari. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babye ko kaya kayo nga na. Pero nano ya baka baldugan iti? Ing kapayapan kang Jesus, tandanan tamo, aliya itang yuswala pamanintindi tamo king kapayapan, na potang tinuki kakaya ala ng sigalot, alang pate, alang kainge, ing masalesi tahimik na nganing bage-bage. Itang maging tahimik ing bemo kabang-kaba, ing maging panatag yang nganing bage-bage kaya ka. Itang potang tinugi kakaya maging smooth na nganing gana-gana. Among ita po ba yung kapayapan na amanwana? Ali po. Eya makanyan yung kapayapan na amanwana. Uling potang tinuki ka kang Jesus. Potang binyeming sarili mo kang Kristo. Expect mo na maging smooth at tahimik ingay gana-gana. Ingay diya mo ning kapayapan. Baka kontrarya pa kitang kapayapan na sasabihan ng iniging kikatang ibanghelyo. Kaya nga king metong ibanghelyo nung yak umagamali, sinabi na rin Jesus. Eko di natangke ni ban magdalang kapayapan. Nung pamisagsagan nga ng mga mano. Uling balo na, ingisipan tamong kapayapan, yapin nila pong sinabi tamo nandin. Naburing sabihan na tinuki kakeya, exempted na ka, king kaguluan, king sigalot o pamipate,
ing maging tahimik at payapa na nga ning kekang biye. But siya makanyang kaisipan king kapayapan na bibiye na keka, you are wrong. Nepo. Minsan nga, ini po realidad yun. Kung toro susuyo ka kaya, kung toro bibiyeming sarili mo king hapong ginu, lalong maging masakiting biye. Minsan maging maguluing biye. Nano pong buri ko sabihan kanini, uling manalakaran ka kaya, king gusto, king kapayapan at tuto, dakal ka kontra, dakal mimwaki ka, uling gana makabuklat pa mi isip, king gusto at mayap. Agyang mayap ya pa yung balita yung dadalan mo, don't expect na tanggapan dakangan ready. Pero nano yabu talaga yung kapayapan, at dadalat bibigyan na kaya katamong Yesus, ay ni po yung kasagutan. Ing kapayapan, asasabihan ng Yesus kaya katamong, manibatan niya, ketang belwan na at suya parati kaya katamo agyang nanong malyari. Ing panatag tamo, lalam na ninkiyang pamaningat. Nepo, na atin mang masanting nga malilyari, pero panatag tamo, uling balo tamong nakatamo paboren ning Ginoo. Itayng kapayapan, alalakwan at sasabihan na kaya katamo. Ing panatag tamo, lalam ninkiyang pamaningat. Nawa, masakit man, minsan talagang maguluman, pero tandanan tamo, nakatamo paboren, kapilan man. Itayng buri ng kapayapan, aparating dadalan tamo, kingkaya katamong pamilugluban. Amen. Amen po. Ita, na atin tamong assurance na kayabe tayo kingkaya katang pagdalanan. Dumalan taman dakala kapag subukan. Pero itamo may gagana ka, kayabe tayo, kareti. Itayng kapayapan, aburi ng dalan tamo, kingkaya katang pamilubluban. Kaya kaluguran kung kapatid kang Kristo, ini po yung maya pabalita kaya katamo. Binyeneng Yesus ing kapayapaan na kaya katamo, ing kapayapaan na nananuman sulong nan tamo, kaya be tayo. Ating assurance na potang pinalakaran tayo, alata ng kailangang pikarugan, nakatamo papawarin. Ingata nakatamo ang gaking katataw yan. Amen. Amen. Opo, tapo, akaligwan nyo na ako. Among hashtag. O, nanya kayong hashtag tamo. Siyempre, tayo po kalingwan ito. Ing hashtag tamo po ngini, ing tunay kapayapan kang Kristo mo kamtan. Malyari tayo pong ulitan. Hashtag, ing tunay kapayapan kang Kristo mo kamtan. Atin kang pagdalanan mabayat ngini, nepo, isuko mo ngan kaya. Ipaubaya mo ngan kaya. Baning tunay kapayapan kaya kang kamtan. Kaman sigurado nung mirinan kapakibatan ing kaya kang aduan. Pero at least, balo mo king sarili mo, nanuman iti, milabas mo rin, uling nakapaboren, ning Ginoo, nalulugod kaya katamongan. Amen. Amen. Kaya hashtag, ing tunay kapayapan, kang Kristo mo kamtan. King kasalukuyan, atin gugulo, king kaya kang pamilubluban, manintun kang kapanatagan at tunay kapayapan, na maririndi na kaking malilyari, king pamilya mo o kaya ka mismo, tandanan mo yung ngapong Ginoo, one pray away mo. Nepo, mga di ka kaya, ipagkatiwala mo ngan kaya, male mo, karin mo akit, ing kapayapan at kapanatagan, ake kang pamitan. Tandanan mo, very powerful yung prayer. One prayer can change everything. Salese mo rin, lalo na potampig katiwala mo king apong Ginoo. At itay magdalang kapayapan king puso mo. Malyari po nung ating kong kasiping ngene, pakisabi yung kaya, salese mo rin. Sige po. Yes, tandanan tamo. Potang Ginoo tamong pigkatiwala, salese mo rin ing nanumang pagdalanan tamo. Amen. Amen. Kaya hashtag, ing tunay kapayapan, kang Kristo kamtan. O talakad tamo po ngeni. Kapatad, makatipon tangin iban pagmasusya ning sentro ning misteryo ning kekatang pangayat bus. Manano na, manalangin tamo king maligayat ang Ginoo. Para king sabla tamong pamangailangan nating pamangailangan ni mabilugayato. Nga tamongan pong manalangin, Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami.
Oig pang malugod, tunay mo kayong liguran, inyabi nyemeng kabubugtungan mong anak, bani kabos na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin mi keka o Ginu. Ginungan at busking yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Jesus, pisanan ming krus at mi pako ka ka rin para kingke kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan, kingke kaming krus aldo-aldo, ipanalangin mi keka o Ginu. Ginungan at busking yato, pakiramdaman mo kami. O Espiritu Santo, inyang meteya para kaya kami king krus i Kristo, binyena king mabilog ayato, ban pasiglan me. Makatok nang kami kaya kami at ituro mo kaya kami ing katutuan, ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginungan at busking yato, pakiramdaman mo kami. O lubos mayopayang Diyos, saupan mo rin kaya kaming pamuntok, ban pisan metong anda kami kaya ka. Lasakan mo ring sablang sagabal, amang nyagsag ke kami, at sisira, king pamiyutos ning metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginu. Ginungan at busking yato, pakiramdaman mo kami. Ipanalangin tala naman po rin kapatad o kakilala tamong may apektuan kapamilatan na niting pandemya. Manano na sana, retang at yuking hospital, kamtandayng kapaldanan kapamilatan na ning pakalulo ning hapong Ginu at antemurin retang mayango tamo be kapamilatan na niting sakit ing Dios sa maganaka palubando karin king banwa ipanalangin taking Ginu. Ginung menat busking yato, pakiramdaman mo kami. Oy baming at banwa biglat mo ring paspul ning alanganga para kaya kami kapamilatan ning pamaglupig ning bugtong mong anak king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin na inagyag ng ipayabot mi keka ng Espiritu Santo, mipakibatan lasana kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katangdaon matanggap harapan ni Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamo yung kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin tingay na iba't king kaya kang Santa Iglesia. Ing maulang tula, babiye mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan, karin banwa. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili yake kayo. At kaya ka, ante mo rin. Iyat na ring puso yo. Makayat na no, king Ginu. Pasalamatan tayo ang Ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Diyos ingalanganggat lubos mayupaya. Pupuryan da ka king lubos sa maragulang tula kaniting panauning Pasko. Inyang i Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Iyaing tunay kordero milalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan, sinintang na kaya kaming kamatayan. King pamanyobli ng mebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Huli nita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa. Darelit ming kaya kang ligaya, lain makiabel antok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta.
Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nita, pag maralumpumi, pabanalan mo sana retingayin keng Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king wanayin tinape, at pepasalamat yakeka. Pirason at binyiniti ka rin kayan disipulo nga na, tanggapan iti, ikongan at kananiya. Itiing ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, king wanaing kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyining kalis ka rin kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Ban kita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kikataang kasalpantayanan. Sinubliang mebye, Alleluia. Iniangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Darawon mi keka iting tinape ning be ating kalis ning kaligtasan. Laming pasalamatan keka ing pepalyaryan mo kaming matampang tala kadarapan ban sumuyo keka. Mapakumbaba aming paggamuha mo. Kingi kaming ansanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap ki meto yato. Banmigan na peking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, ya Puseto, kaya kaming Obispo Emerito, ya mong Rauling, kaya kaming Kura Paroko, at ting sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subling mi, at ting sablang mayangon na bi. Ngayon ipukimit mong kataymikan, manggitan talaking malugod ang Diyos, retang kakilala tamong mayangon na bi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya langanga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kaya be San Jose, ing kayang esposo. Kaya be ring apostol at ing sablang banal. At inupad king malmong kaburyan, king kaya kabaning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga, ngini po kimit mong kapanaligan at lugod keng ipa, manalangin tamo ko rin nga manong tiro na kiyakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming tala pangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pabalikdan din kaya kaming kasalanan, nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Ini po, ipakita mong may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning iyato, mapalad na ring maiyaos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, baliknan meng mitmong ganaka, ingkaya kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning kaya kaming pangakabos, miras kaya sana king ligaya ning pamanyubling mi. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. At bendisyonan na kayo nga ning mayupaya at malugod a Diyos, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, para ating mga intulid king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po, kaya katamungan. Benging Diyos mo naman po. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eukaristiya, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.